ꯖꯦ ꯃꯤꯁꯟ ꯀꯔꯞꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯃꯔꯣꯜ ꯄꯤꯔꯛꯅꯅꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯤꯗꯅ ꯄꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯀꯠꯁꯤꯡ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇ ꯌꯥꯎꯍꯜꯂꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯖꯜ ꯖꯤꯕꯟ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯅꯝꯊꯥꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯀꯠ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯛꯅꯔꯦ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯆꯥꯎꯅ ꯋꯥꯀꯠ ꯂꯥꯛꯂꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯇꯕꯒꯤ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇ ꯀꯔꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯂꯩꯔꯤꯟ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯩꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯩꯁꯨ ꯅꯩꯅꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯩ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯩꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯂꯤꯛꯖꯤꯌꯔ ꯑꯣꯐ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯚꯟ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯗ꯭ꯔꯣꯞ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯍꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯀꯣ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯟꯂꯦꯟ ꯂꯦꯛꯁ ꯋꯦꯠꯂꯦꯟꯁ ꯀꯣ ꯋꯥꯇꯔ ꯕꯣꯗꯤꯁ ꯔꯤꯚꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯁꯛꯇꯨꯅ ꯁꯤꯚꯤꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯂꯦꯞꯄꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯇꯥꯎꯟ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯩꯗꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯁꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯆꯦꯜꯂꯤꯕ ꯇꯨꯔꯦꯟ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯊꯝꯕ ꯉꯝꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯥꯎꯈꯠꯇꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯅꯝꯕꯨꯜ ꯇꯨꯔꯦꯟꯅ ꯐꯥꯎꯔ ꯆꯦꯜꯂꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯑꯃꯣꯠꯄꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯝꯕꯣꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯌꯥꯏꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯔꯝ ꯈꯣꯡꯂꯝ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯣꯀꯣ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯖꯟ ꯖꯤꯕꯟ ꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ 2019ꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯟ ꯖꯤꯕꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯖꯟ ꯖꯤꯕꯟꯒꯤꯀꯣ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯥꯛꯁꯟꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯅꯧꯍꯧꯅꯅ ꯉꯁꯤ ꯏꯀꯨꯏ ꯀꯨꯏꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯥꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯥꯛꯁꯜꯂꯛꯑꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ PIL ꯕꯧꯗ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ MP ꯕꯤꯃꯣꯟꯒꯤꯀꯣ ꯅꯝꯕꯔ 25 of 2025 ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯀꯩ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯅꯁꯨ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯇꯥꯡ 53 ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯛꯎ ꯍꯥꯏꯗꯅꯀꯣ ꯃꯁꯤꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗꯨꯅꯤ ꯏꯟ ꯗ ꯃꯤꯟ ꯇꯥꯏꯝ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯀꯣ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯥꯗꯈꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤꯕ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯁꯔꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯀꯣꯚꯔꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯣ 2028ꯀꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯐꯧꯅꯤ ꯆꯠꯊꯒꯗꯧꯔꯤꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯇꯦꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯂꯩꯔꯦ ꯖꯒꯥ ꯖꯒꯥ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯅ ꯂꯩꯔꯛꯑꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯍꯧꯔꯒ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯁꯤ ꯐꯩ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ पांडमसे मरोइना जन जीवन मिशन की मरो पांडमसे टू प्रोवाइड को every rural household se with financial with functional tap water haibani ko connections ni aduna masjida community involvement adagi transparency aduga asai woriba continue asai sama yauri continuous ministry akanu se information ko IEC gi oiba body ko yauri ba information education and communication gi oiba body ji yang kupchen praja sida phangan gadong ni haiba ma sangchal lakpase so ai bhajana mathau tawribra haibana singba leidana ri farm mai contact agencies mayam do adu hojiki high court ki direction su leirabani na ko kanuni akoi gi masida ware ama heta ai gi privacy su ka prejudice wai ko maram di high court direction leire ma gi investigation la ani digi ma gi report pirani ama tawrani mayam do koi kumna senaba tai nei na tai बददी अखोइन हारिबा जन जीवन मिशन की याम फजरबा कनोसे मसीमदी मियामदा बन असोयंगाम लेरमगसु मदु सुमथोकपा देन मखा ताना लेरिबा पीरियड 2028 पाउगी पीरियड सिदा इको अदाइगम मणिपुरी योंथों खुदिंगा अखोइन मसी फंगलगदगी हाइबा लेजना अदुगा मयामना यामना हंगरिबा क्वेश्चन अमदी मागी ग्रोथ कनोसे रिपोर्ट लाको मतमदा सही अमे मनुंगदा खैकी सम 1 point something कनो खैकी हौरकपदा 19 अदाइदा लेरपदगी 21 22 स्वाइसिदा लाख अहुमरी का सात लाउन सोंखटखिबजे स्वाइसिदा क्वेश्चन थोलखिबनी आइबदी आम थुना अतेन मतमसिदा मसिंग मयामजि कमाइना कनेक्शन पिग्रिबनो सोइदना फंगब्रा फंगदब्रा हाबि क्वेश्चन मयाम थोलपदुनिको अदुना मसि याम इशू अमोइना पुखलैसे मसि फारे मियामगिदमुक्तको अदुना मसि मखाताना हेना फजना इफेक्टिव ओइना मियामदा सेंगना कानना को अमतंग पिहौनबगी कनो वखलम चंगसनजी हाबा आई मेसेज असे थमगे को मथंगसा कोई नवेंबर 19 दा लाइमखोंग आर्मी कैंप की मांगकिबा लाइश्रम कमल बाबू चाही फाजलकलबा फावदा लाइंगाकना मफम खंगंद्री हौजिक फावदा महाकना सेट चाखिबा फिरोल की मचेट अमता फावा फंगंद्री लुपा अमा फावगी मतेंग मणिपुर गवर्नमेंट पिरक्ट्री
private school amagi angang sing senabagi damak thada lupa 3,000 fangwaduna icha mahi tamalli ima icha chari haina magi loina bina belarani na phongdora roza oza swai matang so sai bu kari mo ai khoi gi symbol of operation haiba tare ka sigi yam sengba example mayam ma khoi sida laikre ko jeri gi thoktok ta ngang yauna pi ahum ngang ahum yauna hat ki bi kho hat la hat ko na mai roi kano pamsan pi masani adigi magi issues mayam thokre madugi maruina yamna nuai tabadi army gi campus tagi soidana satkhre thokre haibadagi mangbane khambada ngasai adu bobuda sahi ama phajal aga kano khoi gi masa sinaba phiron machet am phaw sinada ba haibse masi tasengna intentionally adu masi madi namjalagi haibagi kano duni ko aduna khoi gi adu ki mate khoi negligence khoi yoba security laitaba aduga any khangauda mikupta any unwanted ko untoward incidents khoi gi ta thokpa yaba lamdam ama uhen base aduna insecure lives of civilians with security forces aiba masai khurak hangna leiba security force mayam gi marakta adu mutang du leita da ba aduga tambangam da punsiro namade hingba civilians ki population gi example ni maramaduna mari leina ba sing khara su apin tongningi aikoi sida manipur di any aikoi na karima mipan gi natraga karima di ama tawbase maleng gi ona suni ko karima lerin karim pandama phangi hai tara ka di demanding asi khabar da highlight tawre issue je amu kanu nauna ka thamak pa hai tare maram di imung do wari ba sai school chara ga sing ahum tora masa kanu thai ba school like tam no honari ba to mate waram gani hai bani ni gon tapo matam gi sai daga mayam gi tom milu pirang kang na leinari ba mayam ma khoi masi udaba ya de ko ngarang nahan ngadu ngarang diwali makon dudi kanu yam nuai gi de ka hen leidana adu gum basi tawroi da bani IT 6 ki kanu decision mo yogi hai very posu phangi ko na kong pangjen ba pang ba bi kanu pulai ramni anyway aduna si mayam si yenga kan da issue je concern woi ba mai je si ju la yum to wi ko mari le na je si na ju khara khara miyam da update to guda bani miyam gi support ni ge da bani aduga ekoi di human rights activists na jaga miyam gi civilian rights na guaranteed by the constitution to ko of India ko India constitution pi ba then international gi oi ba human rights 1940 ai ge declaration na pi ba right chu mayam sing asi di masi ekoi adam tang ge da bani ko maramaduna mari le na ba consent kana GSC na chu khara ningthina kana changchen haningi ko aduga mu khabar na di pukhale e makata na ikoi miyam na mu aiba pose kana khoi gi yangsin kada bani aduga civilian amagi maram chadana magi hakchang na taga mi se mangba yadi haibase akoi leiba constitution chandalo chana pi bani ko maram aduna ikoi masida akoi lawle pe yadi kana toba yadi ko itamana khoi he tap tha base ngasai gi silongi red leng gi du yam kana sagra ga ngasi nongni si amu khar tap tha ko manbra rin tawri se sigum se aduna mai constant were na khanba CSO ro amo ro issue ji kara pukhal hoge hai tara ka di kara kumna phaja na koi convince tawna center gi kana authorities yauna khoina kana tawgudabani ko aduna red leng da ina amu ada repeat to hori se red lane issue se kara south one je haibadi ate kasunate kana manipur haiba state se asiga indian state te semdringa dagi hana leira akanda yamna formal hoiba hoi annexation gi kana part ki wakhalon ama legre ko merger gi concept gi la agasu adugumlaba merge toraga sangiba entity ani gi yanna daga sangiba state ni aduna magi 1947 ni constitution act ki common peace constitution act 1948 election toraga adult franchise toraga government legiba assembly legiba matam tu leiba boundary do madu within the constitution of India da madu adum putharaga lakpada madu kaibi ade aduna constitution India gi article 3 ga ji applicable oibi ade article 371 c ga do eta yadi ga haibase sigum se khangal logji haibani da tung ta na sai policy making body jing leaders sing to gyan ta na ba aduna kamal babu gi posisu samane human rights ke lairiba kanu singsina su ko manipur da defenders saiba tare ko kariana yam hai singna thabuk tawbiri ba adigi den human rights ke mari ma body sing su lai dina ko moyan kanna khatang kanna miyam dagi kana khoi support ni ra kanda singum issue se khara kana to hansi aduga justice imung si wara imung lai film justice phangana ko na mina se ha am thamgi ko azama thang koi aroi bada ko gi